खुरुमजरी मियेंग ताबिली बुसिंग तरामना ओक्सरी हजिक अहानबदा मरुइबा पाउ पिजरी तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा इसिंग निंगथिना फंगदबदगी डॉक्टर सिंगना मसाना इसिंग थिरगा लायेंगबगी थबक सथरे हाइरि अमसुंग लिसिंग अनि कुन फाबदा मणिपुर सही की मथौ ताबंगा की सांग यौना पुथोनबा रोड मैप सेंबर लोइसिलकले हाइना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फिशरी एमएस खान हाइक्रे हौजिक पाउ संदोंना पिजरी लेंगांग सिंग तम थोंग मानन साखोट हन्नबा यामना कन्न होनरिंगै चरक असिदा तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा इसिंग निंगथिना फंगदबदगी डॉक्टर सिंगना मसाना इसिंग थिरगा लायमगी थबक सथरे हाइरि तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चांबो गोनमई न फोंदरपदा हॉस्पिटल असिदा इसिंग मटिकसाना फंगदबा असिना मरम ओइदुना ऑपरेशन मतमदा अमुक हेन अवाबा मायुकनै लायेंबदा नतना स्टाफ सिंगी क्वार्टर डिसीजन ननबा इसिंग मसा मसाना थिजबगी मवंगदा लैरि PHED दा इसिंग पीबी नबा कयारक हन्ना हाइख्रबजु ngasi फाबा थबक ऑनथोक्ट्री मार मखाता न फोंदरपदा हॉस्पिटल असि यौब किलोमीटर अमा मखारम सांग लंबी असिसु अदुकी मटिक फटबना अना लायेंग बलाक पमी सिंगना साउन खुदोंग सादा बमायोकनै फमुंग साम लेबा हॉस्पिटल ओइना अपग्रेड तौख्रबा तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असि फमुंग यांखै लेगदबा मफमदी मतम साना लोसिन दबदगी ब्लड बैंक आयुष तमदी तोंगान तोंगाना नौना हाकुदबा वार्ड सिंग हापसिनबा ngамद्री हाइना मखाताना फोंदरकले It's a crisis thing because since last 2 days scanty when ising nina, so we are very apprehensive that anytime ising se stop to go hospital se function to even delivery also go, and this approach road is horrible. The hospital ke just changla the bigi point to the pout with the black top tore, but to enter the hospital in that approach road na adu the black top su tawdre the 50 bedded is already inaugurated ko now additional 50 se including that one it means 100 haiwa dinida blood bank se approach tawam tam sida hoi gi government ne diare approve tawre blood storage layer su it gets hemolyzed ko aduna khoina yaba makhai di instead of blood storage facility blood banks should be set up. But when they are going to establish hospital adubo sengot bigi thabak toriba contractor akhon gonmaina lisingni taraga mangagi october thada state share di lupa crore taraga mathui sangna hospital asigi anoba infrastructure sanaba work order pikiba adu ngasi phaba mathau taba senpham ningthina thadok tabadagi mapung phana thabak losinma ngamdabani haina phongdorakle DRDA na paisa se matang chana release to bidaba aduga moina hojik se akoi additional 50 videt suna na ba ana paisa release to roko matam da moina account ani ahum hangdana moina delay tekti sanadana khotan to leibadi ge hojik phau loiba ngamdana hojik phibam se leidana executive engineer hai batare hangna hojik se magi departmental suri hairiba slab culvert ne generator set ne underground tanki se moi gi dik complete ne na paisa su moi gi sang de lothokre hana taukiba asigi land development ne haurakpa matamda moina pirapa paisa du ko nadadana akoi si wana sujari thuna loiseningi adubu paisa release tawrak tamnina akoi wana hojik si thabak suri loisen bangam dan leire praja gi pressure di hojik kham ngamak akoi so Lisingani kun fawada Manipur sahi gi mathau tabanga gi sang yauna puthonaba road map symbol losilakle haina additional chief secretary fishery MS Khan ngasi ICAR Manipur center da pangchokpa national interface meet haudupugi tharamda haikre Indian Council of Agricultural Research ICAR Northeast Hill Region Manipur Center Lamphel-Pana ICAR Central Institute of Fresh Water Aquaculture Kusam Maduna innovative approaches for development of fresh waters aquaculture in Manipur gi matang da pangchokpa national interface meet haudupugi tharamda fishery department ki directors Bidya Rani Ayekpam Central Agricultural University Imphal gi director research RK Sana yauna miyoikiana sarup yakhi
Director Bidyarani Ayekpamna Lami Singh training program piduna hanadigi nga yopagi pathap semdoktuna pothok hengat hanaba program paikatli haiki MIS kana makha taraduna lisang sitna nga gi mathok tabagi sang adu yauna puthoknaba anova pambai asi semani haiki. This tough task, of course it is achievable task. We can approach and we can be succeeded only with the help of very renowned professionals, scientists like you. Number one, the roadmap is finalized within a day or two. Of course, we have more or less finalized 90%, but I want to give it the final touch. And after that, we will have to see and monitor the progress of the roadmap after every 15 days. Kangleipak Student Association KSAG Tarahumde Suba Mapok Kumon Tarungasi Kuyatong the Leba Tombisna High School da Pangchokre Taramadu da Speaker Y Kamshan KSAG Vice President S Bidyananda Council Ge Secretary L Mahendra Amadi UCM Ge Hanagi President Elangbam Johnson Yauna Civil Society Organization Ge Lusing Bokya Saruk Yaki Elangbam Johnson na Mahirigi Lupsing Asi academic line da Kaktanatana political ge lambi desu Mali Lainaba Tangai Fadi Haiki. Politics ka satra ka yang politicize hoy base si achaw issue mane every issue da satra sing yawi haidana politician sing bureaucrat sing administrative role lori basing asina yam tatna haiba wahi ne sigi matam sidadi kanana si koi society chi drive to bani thawani satra sing ne thawe ba aro satra sing ne thawrei ba do adu ultimately koi yam drabda koi tangai padana multiple round ma koi khanara matungda satra sing involvement laaya ba adugumagi mafamdo adida satra changare koi mai pakane politically related oibasu laigani politically related oibasu laigani issue me anse student body sing nakoi ki thaje base ngasi dagi sahi kunthai mamang de ler madu dagi nakoi 50% tara banai se noi shaugono hujikti ka dora general mindset se satra sing nakoi na prokti yaro akoi thaje ba laite mandi hane ki already lairiba train se dai haziki stereotype keno se dai notion jira reba ki khange hai tara gadi sing ma serious issue se koi khatta bota bana tra ICAR Manipur Center amasung Divine Enterprises kapunna Bay Leaf Beverage Technology sizinaduna green tea puthoknabagi yana serol amangasi Lampel part leba ICAR gi office ta Inakre Tharam Aduda ICAR Northeast Hill Region Gi Director and Prakash Samadi Divine Enterprises Ki S Bidyanitina Saruyaki Young Startup Entrepreneur S Bidyanitina Lamdam Asida Laizari Resource Sing Sizinaduna Haksang Fona Laibada Mating Ogadaba Mong the Green Tea Putonabagi Pandam the Tabak Asi Pakalakuni Haiki. Hai balam jida pola mayam haure hai ta nga pola mayam haure je sing ngasi bauta product yam da bi da khara khatang utilize tau da ngai riba ta test patamana adai sing nungsi da using sa China rose amadi lotus petal ado si pot se Manipur da dum phangi sing amadi tam da loi phang pot ngak tani ado si pot si de aina khomjala kan da market ki oina di ado iskon gi devotee kai da thage na khalle export tau ge na khalle ICAR ke Director N Prakash na Bay Leaf Beverage Technologies asi ICAR ke scientist sing na puthokpuni makhata na matamatam gi oina ICAR na mateng pangduna hena afaba pothok sing puthokpa ngamnaba honari haiki. This make a tea, bay leaf plus tulsi leaf, then others also the locally available material 3-4 types they are making for tea. That is a very beneficial for the health purpose. I hope this technology will work very well up to this entrepreneurship. They have to go long way for popularize this technology, and they will develop a entrepreneurship for his own capacity. Manipur Sangai Festival Saruk Yaramlaba Matungda Saigang Region ke Chief Minister Dr. Main Naing Amati Atai Minister Singarang Nimidang Pungtara Mathorom Taba Matamda Morit Hadokton Satkre Morida Leringai Matamda Saigang Region ke Chief Minister Dr. Main Naing na Manipur Sangai Festival da Saruk Yaba Phangmada Nungai ba Poi Haina Promising the Phongdok Lamki. It was a very good trip for me personally and for all the Myanmar delegation, including the ministers. There are two things we achieved from this trip. One is we were very happy to attend and to join the festival, and this will strengthen the friendship between Manipur and Sagaing region. Another one is in terms of promoting tourism, particularly Buddhist pilgrimage. This trip has helped
and I believe that this will, in future, it will be easier and cheaper to go and visit Bodh Gaya from Myanmar side. Housing Poggy Merton attend break Luminacy. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep. So you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Benashia Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Benashia Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matam da yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki. SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Miyam gi chathok chasinda khudong chanaba matamga junaraba GPS tracking facilities yauraba mamal su yamna honglaba cab service ama hangdokchari Manipur cab service. Hariba cab service asi 24/7 oigani download tawyu Manipur cab service. Sangai festival ga mari leinana 50% discount su thumjari call tawirakpa yagani 180034538838. Unique Education, the first CBSE and the ICSE coaching center at Imphal. 2 months revision from 22nd November 2018 for CBSE class 10 and class 12 science. 32 students per class. Girls hostel in the Sam Block van service. Unique Education, Sega Road, Konjeng Hazari Lekai, opposite Sangai Express. W Square Face Bar, an all-in-one face wash that contains a natural whitening agent, an anti-aging system, and helps fight pigmentation. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. I am the starter. We work it together. I am the adventure. When we chase it together. I am the after party. When we rock it together. Stylish, but stylish only when we live it together. The next gen Maruti Suzuki Ertiga. Move together in style. L Sweets and Savors ki ahaw atumna adong special occasion ki mathil ama oihenbiu. Nauna luhonggadoriba couple singi customized Hazelport ki package amadi wedding cakes pangbiragani. L Sweets and Savors ke Sampa Junction near Pongafam office opposite Sisipur parking. Manipur Sangai Festival 2018 Manipur tourism industry saukhat nabagi pandamda sei khudingi pangthoktuna lakpa Manipur Sangai Festival lakliba November gi tang 13 dagi 13 phawa Manipur gi tongan tongan ma mapham sing hatta kangjibung khomalampak lamboi khonangkhong leibulamjau mauna chingma mapham khudingda makhal mathel gi nungairaba thorum singaloina na pangthok saragani naharol ahlol punna nungai minaba yaraba adventure sports amadi tour program kaya galoina na pangthok sariba festival asida mipum khudingmona saruk yabiu Pangbiragani 6 lakh yum Manipur Sangai Festival Isingani Taraga Nipangi Hapta Kangzaibungda Hangliba Panchoibi Construction Private Limited ngasi maglengsin biraktuna live demonstration yengbaga loinana spot booking da lupalishin kuntragi discount su lobiho amasung pangbiragani housing loan da 2.67 lakh fawagi subsidy akupa marol gi da ngasi maglengsin birau Manipur Sangai Festival Hapta Kangzaibungda hangzariba Panchoibi Housing Finance Company Limited contact number 8118942831 Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu break itungda makhataba pau pizari Malom Tulhel Makaleka disu ngasi ayuk nganu tararom halam lei Jusanpur amadi thongzu kendra gi manung sanba kitna panungda nganu amadi sakhara halam bagi thokdok laikhraba matungda ngasi ayuk amukhana Malom Tulhel Makaleka ide leiba thoksom khamba kabumi amagi nganu tararom halam kibani tholiba thodok asigi mawong matawda manaba kaya leibana miyamna karino haiba khangdabana samamnaba ama pokhale athuba matamda marilenaba singna thodok asigi asumba adu thigatuna karina tholibano haibutu miyamna khangan biu haina lamdam adungya miyoi kayana marilenaba singe puning singsilakle kamanya thoina da check doboda mai ubu ponche yengum da lebak to na lerame patri paga imojing isajing isu hodo yengboda
ꯄꯣꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯒꯠꯄꯗ ꯉꯥꯅꯨ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯉꯥꯅꯨꯁꯦ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯐꯪꯕꯗꯤ ꯉꯥꯅꯨ 7 ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯕꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯕꯤꯁꯤꯅꯤ. Entrepreneurship and skill development programs on production of guns, raw materials and its value addition haiba asida numit nipan institute chathagadaba training program amang asidagi Imphal East ke Nilakoti food part laiba MSME Technology Center da hokre haudopage tharamda NSIC Imphal branch ke manager L Ibetombe senior principal scientist Dr NZ Iboyama yauna mai lenaba miye kana saruk yakhe wangang kibas na fongdo na kibada like la su haidaba na hakiyana masana masabu sentok lambi lehenna bu khona bada training program asina asawa mating ama wegani haiba wafam sing thamna ke ngasige training program aduda trainee kunna saruk yari si thabak pangde na lerami myam sina ngasagi ai isamak entrepreneur oina establish tawre matungda thabak thiramba aina thabak piba ngamba mi ma oiba yana bagdam ta entrepreneurship and skill development si pina bidam ta ngasagi program sangjan jabane aromatic myam crop myam simanung da sagi area specific ai tare ngasagi achopa chocho laum pham dana si thaba ena chana ba ngasagi koi kano hairo nagama thabu hairo koi sumang da ke holba sumang kaktum siga yam nakna ba kano ni magi mamansing sagi koi na thawo thom sing keji medal sing tara mari da ina tra manga du dum phangba ya doine zeranium adum kulla dum paksana thaba ya gani then ngasagi phangam da ba technical support ujik adugi awabo leroi MSME Imphal ujik central government ki ming makhada mayam sigi support pi na bidamukta establishing stage da lejari. All Manipur Working Journalists Union Amzugi President ge Pampuramba ya school hiru hanmalekai dige dinamni hauba laikidre ngana numi damwaira masage anaba amana Rims Hospital da laikidabni mahak masage sahi humdragani pan sukre mahang laikidabada amjuna awaba phongdokre laikidraba dinamni hauba amzugi President lising masamapan marifu tareki agastaraga mari dige lising masamapan marifuga matchoi gidilai ge tang kuntra phauba sahi mari subna President ge Pampuram ke mahak amzugi founder member amasuni Manipur Pongba Ihau Amadi Wayal Kati gi editor su Adamke Mahanga Laikidabada All Manipur Working Journalists Union na Manipur Press Club ta awa phongdoktuna Laikidabagi photo da laisukat ke Amzugi President Brojendra Ningombana Lusingduna Laikidabagi Tawaina Sembi Bamapu ge nakte ingna signal lairuna bagi damak thawni baga loinana minute ani tumin leptuna awa phongdokhe Maruti Suzuki na nauna puchokpa Ertiga car ama singmalung de laiba Eastern Motors showroom da launch tokre ngase launch tobugi thoram aduda SBI Secretariat Branch ke Chief Manager ke S Okendro Saruk Yake Eastern Motors ke Sales Manager ke SS Beswazina ngase hangdoliba gari asi missing yamba imung manung na sijinnabada Kudong Yamna Sagani, car asida punami taret power tongba yabagi seat capacity yawi, ex showroom price on 7.5 lakh tagi hauri, Kanagumana gari asilobagi loan gi kudong saba amadi, gari excellence gi kudong saba su fangani hairi. Ningba khoningba yaura kana mi yumda lehong basu nungai taba khotaba mayam ma yawdo sigi akoina launch ngasi puthokchaiba Ertiga sina adugi problem mayam duma lehelaroi si supna tangi 7.65 tagi hauba price ni masigi exchange facility su akoina pijari loan facility su pijari masi akoigi Eastern Motors sida lakpiduna Peoples of the Manipur da akoi customer mayam sida akoi hajaning badi si amtang akoigi gari se test drive tobiu aduga masigi lawbugi khudong chaba mayam amsu akoina pijanaba mayam da hajari Nongpok Thong Hangbuja Myanmar da Kundariba Maite Singa Manipur ga hena naksinaba purakpada natna lalo itiki kudong sabasu lomina se haina Aegis Policy Committee Manipur ge convener RK Sivasandrana appeal tokre wafamusi Myanmar gi lakpa Maite Singbo kai sampa lema zamlekai de leba Imphal Rising Youth Club na taram opage tharamda mahana phongdok kibani Myanmar ge Maite Sing adubu club ki maike de ge asam khudol pot piduna ikai kumna ke RK Sivasandrana makhatana Maite Sing ge horofam thidokpada Myanmar se yana maru oiba mafamni Myanmari San State ni Maite amadi awang nongpok lamda Kundariba Maite Singi horofam oramgani haibasi chapchana thajaba yaraba wafamni makoiba kannaba amadi toina chathok sasin tawduna hen naksinaba mari sagatpa mathau chai Southeast Asia da leibak sing maru oina Myanmari Singa lalo edik tawnaba sauna mai pakani mamangda senpham sauna puthoktrabadi asoba karba tawba yaramdaba adu yaragani tawbotabu ngai haki wakal da satuna mi ge thajaba manghanaba honabagi thawongdi tawdaba fai haiki akoi saksu manai ba Burmese Chinese Thai mayam sigita ai saksina
ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯨꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯗꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯗꯒꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯛꯆꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯏ ꯄꯨꯟꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯥꯐꯥꯂꯣꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯍꯥꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯗꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯅꯪꯅ ꯉꯝꯃꯛꯄꯗ ꯁꯤꯡꯉꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯆꯦꯟꯅꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯝꯖꯟꯅꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ आदि मनलेद लेरिबा मैत्री मयाम सिंसिगा पुल्लगा तौतारे कोई पैसा मोइना प्रमासिंग हातपसु ngamaroy मोइगी पुंसिसु चौखलनी हौजिक लोइसलकपदा मरुएबा पाउ अमुक कहनाउ Tamenglong District Hospital da ising ningtina phangdabadagi Dr. Singna masana ising thiraga layengbagi thabak chathare hairi amasung Lising ani kun fabada Manipur sahi ki mathau tabanga ga sang yona puthona ba road map sema loire haina additional chief secretary fishery M.S. Khan high grade Haji fabagi di ISTV ne pizza ba Manipuri pau matang asda loizare miyeng tabir ba mayam punam guso amaka hana khulumzari